phambili webuze wena konke nini nosemangele phansi kuyoba njena noma mhlawumbe ngeke phezulu ukuthi wathi wayekade yolinga indaba wemanazane wayelindele zona indaba abantu sukuletha manje bese bethathe nje lokuza ngabantu ubenze wethi zithini ezintsha besofondweni zithini ezintsha zithini ezintsha bafuna ukwazi indaba ezintsha abayenzi bokhona nawe emawenazarete wofisa mawubizithembe kube khona into ebonakalayo ungazi ukuthi ngokubize nje uzonikela ngokuthi ngiyanikela mina azali ngizonikela ngokuthi ngihlezi ngizonikela akwenzeki ukuthi ingabi kuwe Kosi busise emzini